Mbifurije kugira umugoroba mwiza cyane. Gareth Bale akaba amaze iminsi 6 adakora imyitozo n'ikipe ya Real Madrid. Umugabo yibere muri gym rero, akaba ikipe ya Real Madrid rero ishaka gutandukana na Liga, ibishoboka byose kora ko yatandukana nawe. Miliyoni 22 z'amayero uzifite yaza kamuterura muri iyi kipe, ariko ikibazo ni Gareth Bale umushahara ahembwa mu byukuri. Manchester United rero ikaba iri kumushaka nyuma yuko deal ya Jadon Sancho isa nk'ari kugenda isubira inyuma, kuko amakuru agezweho kuri Jadon Sancho kuri umusore tumuvugaho, akaba ikipe ya Manchester United yamaze gutangaza yuko ntago ishobora kwishyura miliyoni 108 z'amapound. Never. Kweri ibihe turimo ntibashobora kubikora. Ikipe ya Dortmund yavuze ati it's okay, tuzakomeza tumukoreshe kandi tuzanatangira nawe sozo rwose muri iki cyumweru dutangira Bundesliga. Ikipe ya Sevilla ikamaze gusinyisha umusore Marcos Acuna, akaba avuye mu ikipe ya Sporting Club de Portugal kuri miliyoni 10 z'amayero, imyaka 4 yamaze kwisinya. Manchester United rero ikaba igomba guhita yigira kuri Sergio Reguilon, ugomba guhita zenga ibikapu akageza mu ikipe ya Madrid rero irashaka miliyoni 30 z'amayero. United yakaniye amafaranga ntago yayagezaho. Ikipe ya Arsenal ikaba iri gushaka umuzamu w'ikipe ya Dijon mu gihugu cy'Ubufaransa yitwa Alex Lunarson. Akaba rero ikipe ya Arsenal ku kinyamakuru The Telegraph kibitangaza ni miliyoni 1.5 y'amapound. Akaba rero ikipe ya Arsenal igomba kwishyura ikipe ya Dijon nyuma igatwara uyu muzamu akajya kuwa kabiri kuri Bernardino nyuma yuko bamaze gutandukana na Damian Martinez. Manchester City yatanze miliyoni 89 z'amayero, yongeraho n'amadonize ya miliyoni 5 ishaka mu defense y'ikipe ya Atletico Madrid Jose Maria Jimenez, ariko akaba Chiki directeur y'imikino mu ikipe ya Manchester City bamaze kumubwira ati ntaga amafaranga tuyashaka, utishyuye miliyoni 120 z'amapound ntacyo tuvugana. Ikipe ya West Ham ikaba iri gushaka Emerson Palmieri ikipe ya Chelsea, akaba kandi ari nako ikipe ya Sampdoria mu gihugu cy'Ubutaliyani gushaka mu ikipe ya Chelsea Danny Drinkwater. Lautaro Martinez umwagenti we yamaze gutangaza yuko azaguma mu ikipe ya Inter Domira, nubwo yashakishwaga n'amakipe harimo Barcelona, Real Madrid ndetse n'ikipe ya Manchester City. Inter Domira rero ikaba igiye gutangira ibiganiro no kuganira n'abamuhagarariye kugira ngo yigumiye muri iyi kipe. Manchester United rero ikaba iri hafi kumva amafaranga y'ikipe ya Roma iri kuyipropoza miliyoni 11 z'amayero, ikazakiraho n'amadoni zikagera ku miliyoni 17 z'amayero. Akare amafaranga rero Man United ishobora kugiye kwemera kuri Chris Smalling igahita imutwara nk'uko la Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani kubitangaza. Lionel Messi muri uyu mwaka akaba yamaze kuzuza rero billion y'amadolari, akaba rero amafaranga akuye muri kariyeri y'umupira w'amaguru, abaye umukinnyi wa kabiri umupira w'amaguru rero bikoze nyuma ya Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo rero akavuga kuri mu mwaka 2020 azakorera miliyoni 98 z'amapound, arizo miliyoni 126 z'amadolari. Akaba rero ariyo azaba amufasha rero guhita yuzuza billion akuye mu mupira w'amaguru muri kariyeri ya sport. Lionel Messi kandi akaba agiye guhura na Jose Maria Bartomeu, perezida w'ikipe ya Barcelona, nk'uko bisanzwe rero n'umugenzo mbere yuko sezo itangira. Ikipe ya Barcelona ikora inama n'abakinnyi bose rero bakaba bagomba gukorana inama, ariko nta kindi cyambere Jose Maria Bartomeu azasaba ikipe ya Barcelona. Rero abakinnyi bakaba bari kubasaba ndetse anabamenyesha yuko bagiye kubagabanyira imishahara ndetse bakabagabanyiriza n'amaprime. Edson Cavani akaba uyu mugabo rero yarahamagaye inshuro ebyiri zose mu ikipe ya FC Barcelona, arashaka gukina mu ikipe ya FC Barcelona, gusa ariko kugeza ko ngubu ubuyobozi bw'ikipe ya Barcelona nta kintu bwari bwamusubiza mu kinyamakuru Sport cyabitangaje. Tukivuga kandi rero abatandukana n'amakipe, Hatem Ben Arfa yamaze gutandukana n'ikipe ya Valladolid, mu gihe kandi Samir Nasri nawe yamaze gutandukana n'ikipe ya Anderlecht. Rero abakinnyi bombi b'Abafaransa bakaba nta makipe bafite kandi barashaka aho bakina muri kontra zabo za nyuma mbere ko baritayaringa. Luis Suarez yamaze kubwira ikipe ya Barcelona yuko atashobora kwisigiramo n'umushahara w'igice cy'icumi, akaba ababwira ati rero niba mushaka gutandukana nanjye, nimwe mushaka kundekura mu nyishyura amafaranga, hanyuma mbarekere ikipe yanyu nigendere, umushahara wanjye w'umwaka mumpe nigendera amahoro. Yitwa Bertrand Traoré yamaze kumvikana n'ikipe ya Aston Villa, ndetse Aston Villa yamaze kumvikana n'ikipe ya Lyon. Akaba rero uyu musore amakuru ari kuva mu gihugu cy'Ubufaransa nuko azerekanwa ku munsi wo kuwa gatatu. Les amis, umugoroba mwiza cyane.